Om Swastiastu. Alit-alit sareng sami sapunapi gatrane mangkin, sami becik, sami sehat, inggih. Mangkin alit-alit sareng sami, alit-alit kelas 5 kecunduk malih sareng Mister Gede. Ya, Mister Gede nggih. Niki Mas Mister Gede. Nah, mangkin alit-alit kecunduk malih sareng Mister Gede ring pembelajaran bahasa Bali. Nah, sedurunge lantur, sekali biasanya iring doa. Manut agama lain percaya soal-soal nggih. Doa ngambil. Inggih, betul. Inggih kali sedurung Mister lanturang ini pembelajaran bahasa Bali. Nah, sekali biasa Mister ngilingan ini silis dengan program sekolah. Nggih, minggu sampun lintang, Mister sampun nicen indik program sekolah nggih punika 5S. Nah, mungkin lanturan malih inggih punika gempes. Napi kepanjangan gempes. Napi alit-alit inggih gemar nabung lan peduli sesama. Inggih. Nah, alit-alit dikala alit-alit jagi nabung, nah dados sering bank, dados sering LPD nih, dados sering koperasi. Nah, ya alit-alit ring Jumat, nggih tapi alasannya menang di Jumat alit-alit dados standar nabung ring celengan. Ya Mister Gede kelak celengan. Mister Gede aja punya celengan. Nah, nike selisihnya gemar menabung program sekolah. Nah, dengan kalau peduli sesama. Makin alit-alit lanturan pembelajaran bahasa Bali minggu sampun lintang alit-alit sampun melajahin indik gending Bali. Seorang gending Bali lan pepalihan. Nah, napi ke alit-alit sampun nyatet, sudahkah anak-anak mencatatnya? Minggu lalu Mister sudah kasih catatan. Hilang catat. Nah, makin Mister metakin. Gending meong-meong mati delot pasir putri ceneng ayu. Nah, ini ngeranjing sekar nabi. Dia lihat ike sekarari. Pertangan malih pupo ginade, pupo ginanti, pupo sinom lan pupo sanityosan benten dase pupo nggih. Elingan, benten dase nike ngeranjing sekar nabi. Inggih pakai pesan sekar alih. Inggih. Nah, mungkin sekancang kidung, sorok kidung nike ngeranjing sekar napi. Inggih, sekar maju nike kidung kawitan Wargesari nike kidung Nah, mungkin lanturan sorok wirame. Tadi wenten kekawin, wenten wirame nike ngeranjing sekar napi. Inggih sekar agung dari sekar ageng nike padangnya. Inggih alit-alit nike pelajaran minggu Senin lintahan. Nah, mungkin alit-alit miring lanturan materi indik source singgih bahasa Bali. Nah, source singgih bahasa Bali niki Mister Icen tiga seorang mantan benten halus nike benten singgih benten sor. Nah, laris benten bahasa Anda. Nah, nyantan alit-alit benten malih soros anjosa benten halus udah halus maju. Nah, ke kaniki alit-alit lagi. Nah, mungkin Mister Icen halus singgih halus sor miwah Anda. Nah, iki cengain contoh. Nah, contoh lengkare halus singgih Bapak Guru sampun ngirengan musik. Nah, dengan mirengan. Mirengan. Nah, mungkin nike halus singgih duanin mau sang Bapak Guru. Nah, mungkin kalau yening iraga matur. Nah, ketika kita mau berbicara metiosan tanda titian sampun miragi musik. Nah, kalau Bapak Guru mireng itu bahasa halus, mireng itu untuk yang disinggikan. Nah, terus
kalau untuk kita miragi. Nah, berarti rendah hati untuk kita. Nah, yening bahasa Anda, bahasa kepare yang biasa itu mentiosan yang sube ningahan musik. Ningah itu keruna Anda. Miragi keruna alus sol. Mireng keruna alus singgih. Sampun alit-alit. Nah, menawi alit-alit bingung nggih. Aduh, wenten melenan itu mentiosa. Nah, niki kuastane wenten alus singgih, alus sol, wenten alus maju. Nah, niku kan niki alit-alit belajar. Nike kuastane wirasan keruna. Nggih, kawi sol singgih. Ampun. Nah, sol singgih niki kegunaane napi? Anggen ngajian anak utawi saling menghormati. Sampun alit-alit tujuannya niku bukan menyombongkan diri tidak, tetapi saling menghormati dan saling menghargai. Nggih, sampun nggih, yening wenten anak ngaraos pirengan kemanten. Nggih, nah wenten anak ngaraos pirengan kemanten alit-alite kang iki pasti ke ngerti kali ngeresep. Nggih, wenten anak ngaraos pirengan yen wenten teu ngerti alit-alite dados takonan. Nggih, dados takonan sareng guru, takonan sareng tetamu, dari orang tua. Nggih, miwah sanitiosa. Nggih. Nah, mangkin alit-alite lanturan indik wan dan krune sanesantun alit-alite boleh ring kelas 4. Nggih, makin wajan wan dan krune puniki. Nggih. Inggih alit-alite nike sane patut alit-alite wacen lan pelajarin. Nah, usan miasanya video niki. Nah, alit-alite catet. Nggih, Mister jadi cen catetan, catet alit-alite ring buku catat. Nah, usan catet elingan pelajarin. Nggih. Nah, taler alit-alite sapune alit-alite nyatet elingan karyanin soal-soal ring Google Form. Nah, ring link sani jadi Mister jadi cen. Nggih, alit-alit. Nah, nggih. Inggih, amun nika pembelajaran bahasa Bali ring dina makin. Nah, makin Mister Udaden untuk para peserta. Om Santi 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 Om. Dadah.